Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Allin hamusqa kaychik kay tawa p'unchay mañakuyman. Noqanchik parlarisun kay tawa p'unchaypi Espíritu Santo qowanchik ruwanawanchispaq nin kay iskay parte. Chayrayku invitaspa kaygi kicharinayguita maychus kasan kay libro de Romanos capítulo 12 versículo 6 al 8 nin ajinata. Ajinaqa sapa uhman ruwanapaq atiyta qasik acha yanapayninman hina qowarqanchis. Chayrayku sichus pimanpis Diospa nisqanta willanapaq atiyta qorqa. Chayqa creesqanman hina willachun. Sichus pimanpis yanapanapaq atiyta qonchayqa allinta yanapachun. Chayri sichus pimanpis yachachinanpaq atiyta qonchayqa yachachichun. Sichus pimanpis sonqota pataman uqharinanpaq atiyta qonchayqa chayta ruwachun. Sichus pimanpis kasupuyninmanta haywarinanpaq atiyta qonchayqa chayta ruwachun mana mich'akuspa. Sichus pimanpis kamachinanpaq atiyta qonchayqa allin sunquwan kamachichun. Sichus pimanpis khuyanapaq atiyta qonchayqa kusiywan khuyakuchun nispa. Masqa kusikuy munasqa wawqi-masiy, kay Diospaq palabranpi noqanchik uyarispa kanchik. Imaynatataq apóstol Pablo presentarispa kasan kay dones del Espíritu Santo nisqa. Ari, allinta parlariwanchis. Sapa hukninmanpis kay Espíritu Santoqa akarimuspa kasan yanapanapaq, yachachinapaq, k'amirinapaq runamasinchikta. Chayrayku kay promesasta kay donesta qankunapis tarispa kaykichik primera carta Corintiosman capítulo 12pi. Hinallataq kay libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 yapitaq. Noqanchikqa nin aycha runasqa mana nima hamunchu noqanchikmanta. Tukuy ima hamun Tata Diosmanta. Chayrayku chay donta hapispaqa noqanchikqa mana ignorasunmanchu, mana wisk'asunmanchu ñawinchikta. Tukuy atiywan, tukuy munaywan noqanchik chayta waqaychana tiyan kay dones del Espíritu Santo nisqata. Chayrayku don del Espíritu Santoqa herramienta kasan makinchikpi. Sapa hukninchikman qowarqanchik Tata Dios sumaqta allinta cumplinapaq maychus misión nisqata predicamunapaq yachachinapaq tukuy llaqtasman Tata Diospaq sutinpi ajinamanta wasinqa iglesianqa wiñaspa kanqa. Hamuynintaq Tata Diospata usqayta hamunqa. Chayrayku niwanchik Tata Diospaq palabranpi sut'ita maychus kasan kay primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 niriwanchik ajinata sut'ita. Sapa hukninchikqa, sapa hukniykichikman Diosqa ruwanapaq atiyta qusurqachik. Qankunataq chaywan kunata sirviychik. Sumaq mayordomos hina Diospa imaymana k'acha yanapayninwan kaqkunata yanapaychis. Pichus ruwanaspaq atiyta hina parlarqa imatachus Dios parlan chaytapuni parlachun. Pichus sirveqqa Diospa k'akaypa qusqanwan hina sirvichun. Tukuy imapi Diostata hatunchasqa kananpaq Jesucristo nekta paypaq kachun. Hatunchasqa kananpaq imanispa. Munasqa hermano hermanoy, tukuy atiywan wiñaypa
wiñayninkama ajina kachun. Amén. Comentario bíblico adventista del séptimo día presentarispa casan maychus resumen kay dones del Espíritu Santo nisqamanta. Maychus niwanchik en primer lugar allin suma yachay palabra kanantian. Wakin kunaman qowanchis chay allin palabrata. Wakin manta nin palabras de ciencia. Allinta noganchik yachachinapaq sut'ita maychus kasan kay Diospaq palabran willasqan chay kikinta. Aswan importante kinsa niwanchik kay crey. Sapa cristianoqa creenan tiyan ichari chayrayku Espíritu Santo akarimuspa kasan sapa umaman maychus creeyta. K'ayamincha entregakunanpaq Tata Diosman. Chantapis wakinmanqa haywaspa kasan nin kay tawa donta maychus kasan sanuyachiyta. Ari, wakinkunaman aswan sumaqta gorqa kayta, allinta llank'arinapaq sanidadta, sanukayta apananpaq hampita hina waq runamasinman. Kay phisqa niwanchik ruwanapaq sumaq milagros. Maychus kasan tatanchikqa profetasman tukuykunaman kamachikkunaman quspa karqa kay don. Noqanchispis kay tiempopi obraspa kasunman milagros maychus Tata Diospaq makinman churakuspa. Wakintaq niwanchik kay suqta yachayqa profecías. Sapa uhman haywan atinman Tata Diosqa profeciasta wiyananpaq qayllapiña kasqanta Tata Diospa hamuynin. Chantapis discernimiento del Espíritu, género de lenguas maychus sumaq qallus tukuy qallupi predicanapaq palabranta. Hinallataq niwanchik interpretación de lenguas nispa. Munasqa hermano hermana, sumaqta kay libro de Hechos capítulo 2 versículos 7, 8 nisawanchik ajinata. Runasta manchaytapuni t'ukuspa nirqanku. Manachu kay tukuy parlaqkunaqa Galileamanta kanku? Imaymanatataj chanta uyarisanchik hinata parlaqta sapa uhninchikpaq parlayninchikpiri? Ajinamanta paykunapis tukuy qalluspi tukuy parlaykunapi allinta entendechawarqanchik Espíritu Santo. Munasqa hermanituy, Tata Diospaq palabranpis kay dones del Espíritu Santo profecía maychus espíritu de profecía parlarilla santa maychus iglesialmanin haywaspa karqa kay don del Espíritu Santota. Tata Diosqa promesata hina haywarispa karqa paykunaman. Chayrayku kay libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 nirisan ajinata. Mana chayqa Espíritu Santo qankunaman hamuktin atiywan junt'achisqa kankichik. Rispataq noqamanta testigos hina willankichik Jerusalempi tukuy Judea hallp'api, Samariapi tukuy kaq pachaq k'uchukama nispa. Tata Dios qowaspa kanchik sapa wawaman maychus kasan kay Espíritu Santo don nenqa. Chayrayku noqanchikqa nin aswan sumaq plan kasan ruwayqa Tata Diospaq sapa runapaq, sapa warmipaq, don del Espíritu Santo t'akarimunanpaq. Iglesia hina wiñarinapaq q'umirpampas hina chantapis t'ikasniyuq karinapaq. Hinallataq maychus kasan palabranqa wiñallanqataq munasqa wawqimasi. Kay niwanchik imaynataqa Espíritu Santo sapa kamachikkunataqa masaqarqachu. Al contrario, sumaqta willachispa karqa sut'ita evangelionta. Chayrayku tapurispa kasayki kay p'unchaypi. Imaynata noqanchik atisunman yachayta mayqinchus kasan kay don del Espíritu Santo kawsayninchikpi? Siqan mana yachayki mayqinchus kasan donniyki hermano hermana chayqa primero mañarikuy. Segundo, Tata Diospaq palabranta kichariytawan yachayta mañarikuy. Hinallataq noqanchikqa llank'arina tiyan, ruwana tiyan imatachus Tata Dios mañakuwasqanchikta. Chayman hinataq munasqa wawqimasi.
wakinkuna allin llampu sonqoyuq, wakinkuna sanuyachanqanku, wakinkuna mañarinqanku, waturikamunqanku, chaymanta hina usqayta noqanchik Jesucristuta hamuchisun, porque palabranta noqanchik predicaspa kasun tukuy k'uchupin. Kay don del Espíritu Santoqa mana noqanchik gloriakunapaqchu. Al contrario, Espíritu Santo qowarqanchik sapa hukninchikman. Chayta noqanchik Tata Diospaq glorianta huqarinapaq. Chay karqa kay tawa p'unchay mañakuy yachayqa, hinallataq munasqa wawqimasi. Kay tukuy uyarisqanchik sumaq allin kasan noqanchispaq, pero aswan allin kasan desafío misionero. Sapa hukninchik kay p'unchay, noqanchik parlarina maychus chay pisqa wawqimasinchik. Chantapis parlarina maychus Jesucristo salvación ninmanta, hinallataq imaynataka Espíritu Santo yanapanman kawsayninta. Chayta ruwana tiyan kay p'unchaypi, ama qunqaychu munasqa hermano, noqawan tinkunakusun k'aya. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita. Junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan. K'aya tinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.